खुरुमजरी SKTV News पु येंगबिरी पुमनमकपु मेरिना ओइनामना तराम नोकचरी अहानबदा मरुइबा पाउ बिजरे म्यांमार की चंगलग मणिपुर की बॉर्डर खुलसिंग अटैक तौबा हाइबसी एक्सटर्नल एग्रेशन नि मसिदा होम मिनिस्टर ने रिपोर्ट लाकी लाकते हाइबसी यानिंगते हाइना अमुकोन हाइरे मणिपुर लेंगाकमदी सिक्योरिटी फोर्स द कुकी जोगी मियाम न थमखिबा चार्टर ऑफ डिमांड सिंग ना थैदुना थमलिबा सेचु बवायल फंगदनबा थवोंगनी हाइना कुकी एमपी मणिपुर न मराल सिरकली मे 13 एम्बुश तौदुना थादौ चर्च लीडर अहुम हातखिबा नुमित्ता कुकी एमपी मणिपुर न थादोरखिबा चेरोल अदु मांगजौना सेम सारगा थंबा चेरोल नि हाइबसी ताकचरे हाइना UNC ना फोंगदरली अमसुंग ऑयल डिपोटा थाव मरांग काइना लेडी ट्रांसपोर्टर सिंग न सुलेपना पुसिलकली मियाम न पैनिक बाइंग तौबिगनु हाइदा कैफन पीडी की डायरेक्टर न अपील तौरकली हौजिक पाउ संदोक न पिजरी हौखिबा मेगी तांग तरेता म्यांमार बेस तौबा PDF अमदी KNFB ना इंडिया की ngमखैदा लानसिलक्तुना मणिपुर की कांजोंग डिस्ट्रिक्ट फुंग्यार सब डिवीजन की मनुंग लेरिबा जे चोरो वांगली बाजार अमदी नामली दा लांदारखिबा दु यानिंगदबो फोंदोकपगा लोइनना इंडिजिनस पीपल फॉरम मणिपुर नागा की CSO सिंग अमदी तंपा की CSO सिंगी मिहुत का लोइनना मफम अदुदा हकथेंगना चत्तुना यिंगसनख्रे लोइनना नोंगबदा तंगाई फदना चंगदबा याद्रबा चाना थकनबा पोलम सिंग अमदी मणिपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन MCDA ना हिदाक लांगथक सिंगी मतेंग पांख्रे यिंगसिन खोंगचत अदुगा मरी लेनना असान कसारना फोंदोखिबदा मफम असिदा थोकखिबा थौदोगा से एक्सटर्नल एग्रेशन नि म्यांमार की चंगलकपा PDF अमदी KNAB ना चथखिबनी हाइबा खुंजा सिंग न लोइना खंगनरबा ngaktani थौदोगा सि थोखरबा मतुंग सेंट्रल अमदी मणिपुर लेंगाक न मफम असिगी खुंजा सिंग ngakpinaba अमदी खुंजा सिंगी चेक्सिन थौरांगी दमक सिक्योरिटी अमता ngasi फावबा थाजिनबा लेट्री मणिपुर की ngमखैदा खुंदादुना लेरिबा खुंगंग सिंग असि ngakpi senminaba लेट्रबदी मखोय करमना हिंगनी हाइखि अमुको के एडवाइजर पी देवान हाइखिबदा मपालमदगी चंगलकलगा जे चोरो खुनमई थाबा हाइबासी एक्सटर्नल एग्रेशन नि मसिदा मणिपुर की होम मिनिस्टर ने रिपोर्ट लाकीगा लाक्तेगा हाइरिबासी यानिंगदे मफम असिदा नेटवर्क अमदी इलेक्ट्रिसिटी फंगदबगी खुदोंग चाबा लौरगा खुनसिंग असि मुथलगे हाइना चथखिबने अथुबदा थौदोगासिगी मतांगदा थिजिनबगा लोइना ngमखैगा ताइनना लेरिबा खुनसिंग असि ngakpi senbiu हाइखे बॉर्डर विलेज एरिया की हेडमैन ओरिबा काका खुलगी विलेज चीफ युहोंग युना हाइखिबदा काका खुल असि इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर म ओइनबा गिदमक सेमगतलबसु मफम असिदा मोबाइल नेटवर्क अमदी इलेक्ट्रिसिटी की खुदोंग चाबा अमत लेत्रि हाइरिबा खुदोंग चाबा सिंग लेतना करमना मफम असिदा इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर अम सेमगतकदौरिबनो मसिदा नतना मफम असिदा नत्रगा थंगनबा खुलसिंगदा महै मसिंग तमनबा स्कूल अमदी अना लायेंगबगी खुदोंग चाबा लेते मरम असिना अथुबदा लेंगाकना मोबाइल नेटवर्क इलेक्ट्रिसिटी महै संग अमदी अना लायेंग संग थंबियु हाइना अपील तौरकले ngasi border akhoi kamjong gi tangkhul na taba mafamda sigumba market mai thadobi khiba adusu mapande gi laraga external aggression gi thong chatharaga tawba kanda state government na karimata thabak lokhatta dana dum leiba haibase akhoi yamna masi pende nuaite hoji khunja singse yamna wana kaino oina lei state government na ngasi phobada karimata thabak paikhataba haibase akhoi tasengna yaningde aduna mase government na athubada thabak paikhatpiu madu paikhataba tarade akhoi na su khonjang kaya tongan tongan ba legal digi amadigi government gi mathakta akhoi blame tawgani akhoi fix tawgani aduna masigi accountability transparency punamak se government na pigadabani masi state government na responsible logadabani aduna masi external aggression ni haibase government na declare tawgadabani मणिपुर की होम मिनिस्टर ना सी मपान की एग्रेशन याउदे मधुगी रिपोर्ट लाक्ते ना हाइबो वाफम से मसी मफम सिदैसिदा नेटवर्क फंगदबा अदुगा मई फंगदबा सिगुम मफम सिदैसिदा अदुगी खुदोंग चाबा लौरगांदा अचुंबो वाफम सिंगजे नमजल थमबसे मसीसु अखोई स्ट्रांगली कंडेम तवे मसीगी एविडेंस लई लईते ना हाइबो पोसिदी स्पोर्ट ता मागी लईरिबा तोंगान तोंगान बा IB की ओइबे आई CID की पुलिस की मयाम रिपोर्ट सिंगसिदा युमफम ओरगांदा हाइगदमनी करिगिनो मणिपुर की ngमखै ngai ba
सिगुम्बा चोरो हाइरिबा खुनसिगी असोक यामना तमथिबा मीसे लैरनु हाइबगी फिबमदा तकथोकबा सिदैसिदा मणिपुर गवर्नमेंट यावना अदुगा तोंगान तोंगानबा इंडिया की पॉलिसी अमा लैरबरा हाइबसे अखोइदा अचौबा चिंगनाबा अमा लैरे बर्मा बॉर्डर दगी लांचलइबा तौरइबा मयाम सिंगसे मणिपुर गवर्नमेंट कैमता थवा साद्रे सिदा लैरिबा मीसिंगसे चटखिगेरा मांगिगेरा नोइ थोकपा लैरो हाइबगा चाप माने अदो सिगुम्बसिदि मणिपुर गवर्नमेंट तौहनिंगदे मणिपुर मियामगिदमक्ता मणिपुर गवर्नमेंट लैत्रेना अखोइना लौवे अखोइना लेबा असम प्लेन हाइबसी बॉर्डर पिलर नंबर 93 की मनक्ता लेबनी मसी बॉर्डर सिदा 2023 दगी हौनदी कपोगी मनुंगदसु मखोइ ससोन मुन्नबगी डेमोक्रेसी गा यामना हुजिक लांदो लोइसिनबा ngamdabgi अखोइ ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट तौबदो वाटपदगी अखोइ सि चानंगाय थकनंगाय सु लौसु सुबा यादबा चानंगाय थकनंगाय सु लेदना खुनकंग बॉर्डर लाइन दा पानबा अखोइ मयाम सि याम वाना लेबा सिदा ngasi oza khoina akhoi award pakari leibra haina mateng piba ga loina na nakhoina visit tawgi makta nungai phawdok sari thank you थौदोक अमा थोकलिंगैदा अतोप थौदोक अमा थोकहंदुना हानगी थौदोक अदु नमसिनबो होनगनु हाइना कोकोमीगी स्पोक्सपर्सन शांतना हाकपमना फोंदोक्रे थासी की तरेट के नोंगालमदाय अयुक पुंग मरी मखाइरोम तारक मतमना म्यांमार बेस्ड ओवर कुकी टेररिस्ट पीडीएफ अमदी केएनएवी ना कामजोंग डिस्ट्रिक्ट के जेट चोरो वांगली बाजार अमदी नामली खुंदा लांदारखिबा थौदोक कोकोमीगी थौमी सिंग नंगारांग चतुनी यंगसिनख्रे यंगसिन खोंगचद अदुदा कोकोमीगी स्पोक्सपर्सन शांतना हाकपमना हाइखिबदा सिक्योरिटी मतिक चाना लेतबगी खुदोंग चाबा लौरगा युमथंगनबा लेबाक म्यांमार के टेररिस्ट सिंग इरमदम मसिदा चंगलक्तुना चथरंबा थौदोक असि एक्सटर्नल एग्रेशन हाइबनी मणिपुर की होम मिनिस्टर अमदी एमएलए खरना मफम मसिदा लाकलगा यंगसिन खिबादुदा चेंग हवाई अमदी रिलीफ मटेरियल खरा पीरगा याबरा यंगसिन खोंगचद अदुगा मरी लेनना जेट चोरो के हेडमैन की इंचार्ज ना फोंदोरखिबदा जेट चोरो खुना सिगी मनाक नकपदा खोंगना मिनिट 10 रोम चटलगा असम राइफल्स की केम अमलै थौदोक थोखिबा मतम अदुदा लाक्ट्रगा थौदोक थोकपा लोरबा मतुंग लाक्तुना खुंजा सिंहबु रेस्क्यू तौरे हाइरिबा करिगिनो लौ सुगदबा मतमदा इरांग असि थोकलबनिना खुंजा सिंह लौ उबा चटपा ngamdana लेरे फिबम असिदा लैंगाकना मतिक चाबा सिक्योरिटी मफम असिदा थंबीदुना खुंजा सिंह गाक सेनबियु हाइखे कोकोमीना सी मफमसिदा लाकपई मरम से ओनली रिलीफ मटेरियल सपोर्ट तौबा खक्ता नतेबा खुंजा सिंह ना हाइबगा बीजेपी की ऑनरेबल एमएलए अमगा होम मिनिस्टर गा वांगांगदा कॉन्ट्राडिक्ट तौरपसे अखोइदा खितंग वेरीफाई तौनिंगबगी पोर्ट अमा लेजबा हाइतारेको सिदगी जस्ट 5 to 10 minutes ता खोंगना लासु यौबा याबा असम राइफल केम अम लेरि सिगी केम से करी तौर लेओगे हाइबसी सरकार ना खुमम थोक्तबरा सिने अखोइना हाइजनिंगे से को लामीबा मीदो अमनी लामगा नुंगदांग हिंगदा थारम नतेबको मिन्नु ओवी वीडियो मयाम लेरे खुंजा सिंह की एक्सप्लेनेशन मयाम ले हाइरबे एक्सप्लेनेशन मयाम सिगी मरकता मणिपुर गवर्नमेंट अमदी मणिपुर के होम डिपार्टमेंट ना होजिक फाउदा हफ्ता में लांथोरबसी फाउदा हंदक थोकिबा तोप थौदोक सिंह ट्रोंगलाउबी ओइगेरा अमा ओइगेरा इवन ngaraंगान तुपुल की थोप थौदोक एवरीथिंग जे नमजल लगा चनै फुनै ना लगा थंबदोंना सिजु दुम चनै ना लगा लोइसन की हाइबगी गवर्नमेंट की मोंग मानबसे हु वेयर द कल्प्रिट्स मी क्या लामिनो कनानो कदोम दे चंगकपनो व्हाट आर देयर वेयर अबाउट्स व्हाट आर देयर आईडी मोइजे कना कनानो गाइसे कैम वेरीफाई तो बिदा प्रजादा लागा चेंग बुरा अमगा आलू बुरा अमगा पिरमगा अल्टरनेटिव अरेंजमेंट तौगने ना हाइबसे अखोई मणिपुर मियाम ना पेनबम तोकप्रासने मणिपुर गवर्नमेंट अखोइना हाइजनिंग इजे मणिपुर की एनी जगह दा एग्रेशन लाकपसे इंटरनल होइगेरा एक्सटर्नल होइगेरा नार्को टेररिज्म की होइगेरा नत्रगा अखोई की फुरुप मसेन खना नब होइगेरा सी मणिपुर गवर्नमेंट ना लेफन बंगम बगी थौनादो लेबगी दरकार से याम चाउना ले नुमित्तु अखोइसे लोइनमक नुंगाइना तुमरा लेरमबने असिगुम्बा थौतोकसे थोकनी हाइनसु खनलमदे अखोइदे अदुबु मोइ टेररिस्ट 60 70 से लाग्रगा अखोइबु फायर तौबगी अखोइ दे इजम जम्बा सिटिजन ओइबगी उपाय लेदना अखोइसे आचिंग द लोइनमक चेन खरखरबने अदुबु अखोइना यामना डिस्करेज तौबा यामना डिसअपॉइंट तौबसिदे अखोइगी सिक्योरिटी ने हाइना लेरिबा असम राइफल सिदगी वॉकिंग डिस्टेंस ने अदुबु मोइसे अखोइबु रेस्क्यू प्लान तौनिंगाय क्रिसु लेरमदे मोय इंटरवेन तौबीदे अखोइबु सिगुम्बा बॉर्डर लाइन द फ्रंटियर द लेरका असिमक रिस्की तौरगा लेबा मफमसिदा मोयना प्रोटेक्शन अदु क्रिसु पीबा ngamdrade अदु मोइबु पामद्रे पुन लेमिन निंद्रे होम मिनिस्टर लाकपकांदसु मेमोरेंडम सु पीखरे अखोइबु स्टेट फोर्स से थंबीनिंगाय हाइना अखोइना कन्ना हाइखरे युमदि लोइमक मै चाखरे अदुगा सिक्योरिटी करी पीब्रा पीद्रिए हंजिन हाइरसु अखोइ मतें क्रिसु लाक्त्रगा लेरिबसिदे सिदे याम डिस्करेज तवे मणिपुर लेंगा कमदी सिक्योरिटी फोर्स ता कुकी जो की मियामना थमकिबा चार्टर ऑफ डिमांड सिंह नाथैदुना थमलिबा सी अचुंबा वायल फंगदना बथौंगनी हाइना कुकी जो मियाम गैपेक्स बॉडी ओरिबा कुकी एनपी मणिपुर किमना कंडेम तौरगली
ngarang Kim gi Information Secretary Jang Haulun Haukipna Fongdorakpada Kuki Jo gi miyam ngasidi achumba wayal piu haiduna khongjang sangsili adubu lenga kasina manadaba meeting thamduna politics tawduna leiriba sida Kim na miyoibagi pifam thokpa demand sing pibiu haibani church ki leader ahum hat kibagi thodokta chenaba mi hat pasing asi fawba ngamdri hena sathiri badi Kuki Jo gi miyoi taramari hauzik fawba naga sing na fazilaga thamliba sing gi maraibak kari oiramgani haibasini phibam asi yamna lurakle amadi yaba ngamloi hauzik security force sing na mi hat pasing fanaba thibagi mahutta Kuki Jo na tariba mafam sing da thiba humbagi thabak paikhalakliba asi angakpa fawi amaromda Kuki Jo gi micham miyam mi painaba fawrakle security force sing na Kuki Jo gi mafam sing da thiba humbagi thabak leptana chathari adubu ambush tawduna tamthina miyoi sing hathiba sing di soktana thamli masi achobo michang mikhai naiba khudong thiba amani loinana Kuki Jo furup ki ijat amadi ngaklau da singna boire mihat pasing khangdok pa haibasi state amadi security force ki mathawni mihada sigi achumba wayal purakadabani loinana mafam khangdana fazin kiba Kuki Jo gi miyoi sing condition amata yaudana thadorak hangadabani karigumba taliba demand sing asi mapung fana Pidrabadi state natraga central security force na Kuki Jo gi mafam sing da military gi thiba humbagi operation khuding makta athing bathamgani Jeraga sida chingi mafam sing da Kuki Jo gi nupi sing na security gi operation taunaba lakpa matamda athing bapibagi thabak hena kansilagani Haukiba metara teret ki numidang wairamdagi Kangpopi district ke Sadar Hills ki mafam sing da Kuki Jo gi nupi sing na ahing nungthil khaidok naraga security force sing na operation taunaba lakpada athing ba thamduna lakle Fibam asina Kuki Jo sing da injustice tawre amadi namthaduna thamnaba honare haiba takle haina fongdokhe The Kuki MP, on behalf of the Kuki Zo people, strongly condemns the relentless combing operation carried out in Kuki Zo areas. We condemn the selective justice that is being carried out under the state and security agencies, which is bringing fear and insecurity, which is instilling fear and insecurity in the life of innocent Kuki civilians. It is right, rather, for the state and the security agencies to investigate, identify, and arrest the culprits of the barbaric killing of the church leaders and to ensure the safety and the immediate and unconditional release of the hostages until these conditions are met. Any unjustified operations, whether by the state or central security forces in Kuki Zo areas, will be met with strong opposition collectively by the leaders of the various civil society organizations and all the Kuki Zo people. May tara humdoida thadau church leader ahum hat kiba amadi nimit adumaktada konsakhul gi khunja sing sakhangdaba miyoi sing na fazin kibagi matangda Kuki NP Manipur Kim na fongdorakli wafam sing yumfam yaudabani haina United Naga Council UNC na fongdorakli UNC na thadoraki cherol amada May tara humdoigi thodok adu UNC yauna Naga Civil Society Organization sing amadi Naga National Organization na akan mamawong di yaningdaba fongdokli thodok adu da Naga community sing paksin duna Kuki gi tongan group sing na semjin sajin wafam kaya social media da sandokli mihar adugi matung ikui dana pung ani leibaga kib na JDF Kamson amasung NSCN IM gi ming season aduna yaning da fongdokpagi cherol thoraki Kim na makhoi gi cherol adu mangzau na sem saraga thamle haibasi thawong asina takle Kim na sirakliba maral sing asigi chap chaba saki sabon puthokadabani ambush chathakiba mafam adu Kuki amasung Kuki militant sing na namna thabak tawba mafamni amaromda 57 Mountain Division gi kemasi konsakhul dagi kilometer anirom tamak chatlaga leibani Liangmai Khunja Singh Fazin Kibadusu Security Force na matam chana thabak laukhalamlabadi kanbang amlamgani Cherol asina makha taraduna Center amasung State Authority na sugi agreement ki matung inna Kuki militant sing su khutlai paihandana makhoi gi designated camp sing da thamgadabani makhoina maitai amasung nagagi miyamda chathariba mihat mipun lephangadabani Kuki gi loop sing na chathariba aronwa propaganda sing asi tapna achumba asengba adu thorakani haina fongdorakle Tribal Furup ani ki marakta hauzik leiribo hostage crisis ki matangda tongan church leader taragi mihut singa UNC amasung NPO gi ruchingba singa apunba mifamama ngasi sanapati da pangthokre UNC ge office ta pangthoki bi mifam aduda Manipur Baptist Convention MBC Council of Baptist Churches in North East India CBC NEI Asia Pacific Baptist Federation APBF amasung Baptist World Alliance BWA gi luchingba tarana sarukyakhi Mifam aduga mari lainana CBC NEI gi Secretary General Reverend
Dr. Namseng R. Marakna Fongdorakibada, Hauzik Oiriba, Fibam Asi Awaba Nangliba, Imung Singi Aruba Amani, Nushiba Ngakpi Heiba, Haibua Kalon Galoinana, Community Anigi Miamna, Nabagi, Kongfum Handoktuna, Kang Bakan Magaloinana Manglom the Changsin Minasi, UNC, NPO Giluchingba Singa Unabasina Soidana, Afaba Maiki Amada Purakani Taze. Social media da sandorakpa toknga da miyamna thazabiganu amadi santi amadi tangdu leitaba purakna bapun hotna minasi fazan kiba miyoi khudingmak su miyoi bagi minungsi yenglaga thadok piru haina mahakna appeal tawke. This is a painful moment for the families of those who lost their own family members, and this is the time that we all have to restrain ourselves, have patience, and this is also the time that I will appeal to all the community members, whatever had happened, to forget the past and forgive each other and move forward for the future. That will be my message. State asida Kuki Zo Singh na khundaba mafam sing da chatharakiba total sadam gi khongjang makata na pungning funipan sangdokre Kuki NP Manipur kim na thadораkiba chirolamada tha asigi haukiba tang tarahumdoi da masak khangdaba miyoi sing na Kuki miyoi khara phazin khibadagi hauzik fawba thadoktana leidiba sida lengak ta pisin kiba demand sing thabak ta onthorak tarbadagi sangsilakiba total sadam gi khongjang asi ahing nongyai dagi hauraga pungning funipan sandoklagani Sangdoklagani Kuki NP amasung District Civil Society Organization Singi Mihut Singh na ngasi apunbagi mifama pangthoklaga warep asi lawkibani haire. Furup masel gi marakta hauzik thengnari ba hostage crisis asigi nungi oiba EGLD politics di aduga fibam masida victim na micham miyam na oihobani haina social activist RK Sanaya mana fongdorakli Lang Tabal Kunja Wang Laikai de Leba Ibudho Pakang Bagim Masaikolda, Ibudho Pakang ba Tauga Lupna Sinduna Lebak Maratapna, Ing na Chikna Lena Bagidamak Ngasi Tony Torama Pangtokre, Tormaduga Marilena Arkisanayam and High, Manipur Togli Bayrang Asi Hanadi, Maikai Ani Oiram Badagi, Ngasi de Maikai Ahum Tokre, Mamang the narco terrorist sing na Maitay the Landaram Badagi, Ngasi de Tangkul Liang Maida Amuk on Sinduna, Landaba Horagle. Fibam masi asum lusilakpa na ngasi di hostage crisis mayok na re. Masi pumna magasi center amasung Manipur ngak na lawfum thokpa thaudang lawba ngamlaktaba natraga lawba walakpadagi oibani hairoidabagi maram leite. Furup singi marakta irang thokhalaga political gi karamba khudong chaba lowning libano lamdam asida athubada tangdu laitaba hanjilakani haibasi thazaba wali. Furup singi marakta irang thokpada mapan gi safu kayana khudong chaba lawkiduna lamdam masi awaba nanghanbani. Furup Singh na masa gi identity ngak na bahona jabagi mathakta Furup masel gi marakta ikai kumnaba leiraba amadi punsin mangamlabadi lamdam asigi apun basaktam kan mangamgani hainasu mahak na makatana fongdoke Tawnariba politics is the micham singse politics to give victim marupani ham sing harda nakala ni makta hojiti nakala hum sura hetare phajna the hostage thamnawe phim chathare masi sum chathana ko se magi logical cycle am laigani khamba yaroi da phim ma hojik se thorop yai adu message da lofum to kwa maru weba thodang ama India government amasung Manipur government anina maru ina India government lofum to ko thodang do low bangamaktabagi natraga low watpadagi masum phimsi thorpa oigani haiba sisui haido ngamde Jeme Liangmai Rongmai Amadi Inpuigi Nupi Loop Joint Tribal Women Association JTWA na Sinduna nga sita Menglong District Headquarter da Hauzik Fazin duna thamliba Liangmai Furup ki hostage sing khudakta condition amata yaudana thadura kadabani haina khongjang sangsinkre ngasigi khongjang aduda Liangmai gi micham taruk Fazin duna thamliba sing athuba matamda Manipur lenga kamadi mari leinaba authority sing na kanduna tekta kaidana imung manung gi miyoi sikda sinagadabani haina nupi sing na lenga ki pungning chingsinkhe Kangpokpi District ki Leilon Village tagi Liangmai gi miyoi sing adu haukiba me tara humdoida Kuki militant ni chingneba sing na Fazin kibabu yaningdaba fongdoki ngasigi khongjang aduda release our pastors hostages are human not weapon we condemn captivity of innocent civilians na chingba wahi sing thaba placard sing sizina kibaga loina na kholau kaya sulauki ngasi sangsin kiba khongjang aduda jeme pui vaudi gi president amadi JTWA gi general secretary JJ Newman na hai kibada Tamenglong district ki nupi sing na oirakli bafibam asida marilena bo authority sing da pen da ba faure maramdi Liangmai gi miyoi sing kidnap tau kiba ngasi ga tharaga numit taruk ni surakte
Adumoinamak, ngasi fawba mari lenaba authority na fakiba pastor sing, leaders sing amadi micham sing rescue tawbang amdri. Fazin kiba micham tarukpu condition amata yawda na thadok hanaba, Manipur lengak na thazaba pigadabani, Amaromda, Jetwagi advisor Ramning Pamena haikibada, Fazin kiba naga micham sing ngasi fawba bafam kangdana lady, Maramaduna Central amadi Manipur lengak authority na kudak the rescue tawiduna, micham tarukpu mayumda, take the kaidana sinabiu, kariguba fakiba sing thadorak taba taragadi, makataba kongjang sing sangsilakani haike. 13th of May 2026 ligi ekwegi itin inausingbo sumaina hengna park re hozik phawa kadai lebra khangdre. So this is our demand, our appeal to the government of India, to the government of Manipur to immediately release our innocent civilians, our pastors, our reverends, our dear brothers. We are very hurt today, and then we want to register our dissent to the government and to also the concerned authorities to release all the hostages safe and sound in a very soon, because we, the women, the mothers here, we are intolerant now. We have waited so long. We want justice. Hauzik sing the thok libairang asida furup anina fazin kiba miyoy sing condition amata thamdana tek ta kaidana thadorak naba Chandel Technopal District Baptist Association's Fellowship CTD-VF na appeal tawrakli ngasi Baptist Association Nipan, Amol Baptist Association ABA, Anal Naga Baptist Association ANBA, Chothe Baptist Services Association CHBCA, Lamkang Naga Baptist Association LNBA, Maring Naga Baptist Association MNBA, Monsang Naga Baptist Churches Association MNBCA, Moyon Naga Baptist Association MYNBA, amadi Tarao Baptist Association TRVA na pundo na semkiba CTD-BAF na thadorakiba cherolamada fazin kiba miyoy sing nakala ni magda miyoy bagi minusi yenglaga tek ta kaida na thadopirau ngasi fellowship asina makha taraduna miyoy ba fazin kiba haibasi fariba miyoy duda awaba piba khaknatada makhoigi leihoriba imung manungda su awaba piri Santi lainaba irang asi santi gi wari saduna wakal tana bhona minasi nusi chanaba yeknaba yaudana miyoy bagi punsida chamna hingminasi haina appeal tawraki. Tha asigi haukiba tang tara humdoida thadaugi church leader ahum nongmai kapsinduna hatkibagi thaudokpu lyangmai Baptist Churches Association LBCA Manipurna akan mamawongda yaningdaba fongdokladuna fazin kiba miyoy sing thadoraknaba appeal tawrakli LBCA gi cherolamada church leader ahum hatkiba thawong asi miyoyba khunai gi mathakta chathaba achauba crime amani minusi leitana hatkiba sina santi thamnaba nusi chanana leiminanaba honariba asi thugainaba honabani haina lawi amaromda thaudok adugi matung khunja sing masak khangdaba miyoy singna fazinduna thamkibadagi khara amma thadoroklabasu lemhoriba khunja sing mafam khangdana leiri maramaduna fazin kiba miyoy khudingmakpu thadok piyu haina mifam miyoy singda mi faba miyoy singda appeal tawrakli. Thasi haukiba tang tara humdoida kuki militant ni chingnaba singna fazin khiba naga furuf ki miyoy taruk hauzik fawba thadok triba sigi mayokta yaningdaba fongdoktuna ngasi Imphal West District ki Wangoi AC manung chana leiba thiam leisang khong kavui khulgi maira paibi amadi club singna sinduna leisang khong da leiba community hall da wakat mifam chathakre wakat mifam aduda kuki terrorist singi thawong yaningde Manipur lenga ki thawong yaningde micham hatpa faba yaningde Naga Furup ki miyoy taruk fa ki ba thubu matam da thadokadabani we want peace haiba na chingba play card sizinaduna kholau kaya lauduna khongjang sangsinkre. It is painful that after the killing of the 3 Kuki pastors, Lengmai, Naga pastors and reverends have their targets now. So such an actions, abduction doesn't bring justice. Where is the state government? Where is the Modi ji government? How long are we going to suffer? So now is the right time that government should stop indulging in cosmetic approach and start doing the real works. We Nagas cannot be intimidated by false accusation. So we demand the 6 Nagas innocent brothers to release them immediately.
India lengaktna lamdam asigi yelhomi sing muthatnaba chatharakliba proxy war asi thengnanaba yumthong khudingi miyoi sing thoraktuna akanba khongjang sangsinba mathau tare haina amuko gi president Sorokhaibam Sanjoyna phongdokre ngasi Manipur muthatpa yaroi terrorism gi thabak chathariba India gi security force sing kudak tahankro India na kuki militant sing season aduna yelhomi sing the proxy war chathaba kudak telepkadabani haiba demand tawduna amuko ambadi loop asiga chatminariba loop manga MSF COHR PLM PAM ama wobana puna khusam naduna lamdam asigi mafam kayada chathaduna lakwa wakat mifam amadi miyam gi khanane nabagi saruka moina ngasi ampako CPCM LUCM amadi PSO na sinduna lilong kaithel da lilongi miyam amadi mairui singna wakat mifam chathake Housing mafam khudingda Manipurda tholiba irang singa se state government is a responsibility lay as a I was hiding it. Aduga, Mamma Tashin, the drama, central forcing, central government sing, Canada. Kuna, I see the lady before Kudim, Amaga, no yard, Tuan Yard, Tanza, Sibo, the Manipur lady, La Kunsa, I say, Gian Taba, Tewandro, Gian Tara Zikadrage, Hosimaki, Sibaki, Kuna Zikal Zikadrage. Manipur da thok liba irang asida political gi khudong chaba launa bo honariba leader sing matam leidingai da chumthok hobo chumgani miyam gi awaba khangba ngamba gi wangba da laktuna onsilaklabadi tekchak sing pugani haina kokomi gi convener YK Dhirena phongdokre ngasi kokomi gi biteng makhada all kaching khunau Mairapabi Welfare Association Kalika Lok Maring amadi Kasifung Maring na punduna sinduna kakching khunau kaithel da wakat mifam chathakre wakat mifam adudat Kuki terrorist singi mathakta military crackdown to India na chathariba proxy war khudak telepu haina chathaki bawakat mifamaduda YK Dhirena makhataraduna miyam gi iho asi pendaba kayana thanduna mairi chakpa horaklabani iho asi buna thainaba political party natraga marana interest kharagi damak miyoi kharana honariba asi lebhauba chumgani haike ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯕ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯀꯩꯗꯧꯉꯩꯗ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯈꯔ ꯐꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯈꯔ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯈꯔ ꯐꯪꯅꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯈꯔꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯏꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯚꯦꯁꯇꯦꯠ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡꯅ ꯉꯥꯛꯑꯒ ꯊꯝꯃꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯜꯁꯤꯡ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯜꯁꯤꯡ ꯆꯤꯡꯒꯤ CSO ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ CSO ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯒ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟ ꯒꯦꯞ ꯂꯩꯇꯅ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯗꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯀꯜꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯆꯦꯠ ꯃꯆꯦꯠ ꯇꯥꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯃꯥꯡꯖꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯡꯖꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯃꯁꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯉꯣꯏ Haukiba May 18 ge ayukta Kangpopi district ke manung chanba Kotlen amadi Kotjim village ani ge marakta thokiba laibak thiba thodok aduda church leader ahum laikidaba aduga miyoi manga sokiba thodok adugi matungda Naga furup ki miyoi kaya kuki kulai paibani haina chingnaba singna fazin khiba amadi kuki furup ki miyoi sing masak khangdaba miyoi singna fazin khiba dagi state asida thoglakliba charangnaba si Federation of Civil Society Organizations Fox Manipur na hakchina lawi hauzik hostes oina fazin kraba micham sing miyoi bagi minungsi yengduna amadi Manungi awaba yengduna marilenaba singna swengam yaudana thadoraknaba Federation of Civil Society Organizations Fox Manipur gi maikai dagi appeal tawrakli state amadi central engak da kan mideng changduna mafam khangnana leidiba micham sing athubada thidoktuna imung manungi biyoi singda sinanaba chap chaba khongthang sing lokrakadabani masing yamlaba central paramilitary forces kayana ngak seli hairabasu numit manga hena fazin kiba micham sing puthokpa ngamdaba haibasi central engak na state asida makhata na irang thokhanaba honabani hairudabagi maram leite state asiga tainariba sambal khadaba ngamkhaigi khudong chaba loduna state asida narol da changlakliba bitop sing National Register of Citizen NRC update tawduna masa masagi maram namda halan khina bathabak lokhatuna Manipur miyam na taliba demand sing thabak ta on thokadabani haina Fox ki cherol asida palakle
Kokomi Students Front na sinduna lakliba megi tang kunmari da Youth Bike Rally to Save Manipur from Kuki Narco-Terrorism haiba bike rally ema chatkadoriba sida lamdam asigi miyam na sarukya biu haina Kokomi Students Front ki convener Lukram Malangbana fongdokre ngasi kwakaithal la leiba AIMS ke office da Kokomi Students Front ka chatminariba Desam KSA Suk AIMS MSU apun malup mangaga paumi singa unaba amada malangbana makhatara duna numira siga yu ki pung nipan dagi chatkadoriba rally asida naha ahal khaidana gari macha leiba Ireipak ifurupu nungsijaba Ireipak pu kaningba miyoi singna sarukya biu rally asi awang sekmai dagi lamtharaba matung khonghampat chingmairong khongnang anikarak thangmaiban lilasing khongnang khong thangmaiban khuyathong nagamapal Wahing Lekai, Kaisampa, Tidim Line the Chetlaga, Bisnupur Ningthokong, Moirang, Kumbi, Sagang, Wangu, Wangjing Kuno, Umathil, Kakjing Kuno, Wabagai Lamkai, Kakjing Lamkai, Sora, Wangjing, Taubal Lilong, Singjamai Kongbo Road, Ayang Pali Road, Lamlong Kaitel, Dinku Road, the Lak Labamatung, Kumalampakta, Pantungpum Oigani. Really as in a lambi the lakpa matamda nak yetelebiri ba irei chapup na magna, Pugning Togot Pibugaloina na asoyangam yaudanaba, Mating Pangbiu Haina, Fongdoki. Negi tang kunmari nomajing numit 2026 haiba numit asida Kokomi Student Front na sindurang aikoi ki bike rally ma chachagani chat kadawri bike rally asida gari macha leibiba Ireipak ifurup nuksijaba Ireipak pu kaningba nahasingna saruk yabiu rally asina lakpa matamda lambi gi nag yat leiba Ireisa ifurup khudimangna rally asida saruk yabiu khudimang pung mating pangbiu aduga loina na lambi da gari thawri ba isina khudimangna ngahanga tang hidok biduna Haiba rally asibu mapung phan behind a Kokomi Student Front site agi hanjai Hauzik paugi marak that natin na break amatang lominasi Manipur da hauzik class 12 ki exam result out oikre class 12 exam pass out tawraba student singi da makta educate Imphal 2026 na event messenger event asida India amasung International College and University gi representatives unabagi career clarity gi career coach unabagi amasung education loan and scholarship details khangdopagi khudongchaba lawbi lakliba megi date 20 and 21 Chandramukhi City Center Bapupara near Job Center da pangthok sagadori parents sing na ichaga lakminaduna education and future gi damakta chamam nabukok nurse Admissions open for the 2026-27 academic session for B.Tech programs in Civil Engineering, Electrical Engineering, Computer Science and Engineering, Mechanical Engineering, and Electronics and Communication Engineering, along with Master of Business Administration MBA. Online applications open from May 11th for both G and non-G candidates. Last date for G applicants is May 25th and for non-G applicants, June 1st. The MTU entrance test will be held on June 6th, with first semester classes beginning in July 2026. Apply now at mtuadmission.in. For details, visit MTU official website or contact the admissions office at Takyalpat Imphal West at 9362204552. Heritage Convent, excellence is not just a goal, it's a tradition. Heartiest congratulations to our superstars for their outstanding achievement. The superstars of Heritage and SSLCE 2026 are Thamnauzam Bafna Devi, Navidita Yanglin, Khoraijam Asrita Devi, Laksambam Simatum, Susma Hizam, Takhelmim Suvasan Singh, Taylor Sapam, Henrita Kangjam, Kumanthem Nina Devi, Mahesh Longzam, Oinam Narotam, Rasika Khulem, Aditya Leshumbam, Alina Hawaibam, Jenica Salam, Lukram Sanayay, Nikita Arambam, Navidita Larik Yangbam, Nongmaitem Ronia Devi, Wahengbam Hani Singh, Wangkhamim Nizita, and Yungkhaibam Leon of Meitei. Congratulations to all the students, teachers, parents, and our well-wishers. Admissions are now open for Standard 11 Science. Heritage Convent, admission open for Standard 11 Science for the academic session 2026-27. Students of Heritage Convent securing a CGPA of 9 and above will receive scholarships worth ₹50,000 to ₹2 lakhs, along with free admission, tuition fees, practical fees, and notebooks. Heritage students scoring CGPA 7.5 and above will also enjoy attractive friendship benefits according to their grades. For Heritage students scoring below 7.5, admission is available at a flat fee of only ₹6,000. Students from other schools scoring CGPA 7.5 and above can also avail friendship benefits based on their grades. Secure a top rank in SSE and win ₹5 lakhs or a brand new car for first, second, and third positions. And that's not all.
students securing 4 to 28 positions will receive a cash award of rupees 2 lakhs each. Admissions are open at School Office Campus 1 Puripok on all working days from 9 a.m. to 1 p.m. Dream big, achieve bigger, only at Heritage. Bracket da taram nok chari makata ba pau pizari. Oil pump sigdagi container da thau loba amasung panic buying tauba thingnabagi pandamda CAF and PD gi official sing na ngasi tongan bu oil pump singda hakthengna na chatuna yengsinkre. CAF and PD gi director Yumnam Nelson gi mideng makhada OSD POL Haubam Bobby amasung Imphal West gi district supply officer L Ibodonbi na luchingba official team amana Imphal manung da leiba tongan bu oil pump sing da yengshin bagi thabak adu chathakibani. Yengsin khongchara duga mari lena na OSD POL Haubam Bobby na phongdorakpada container puraklaga oil pump sing da gi thau lainare haibagi wakat lakpadagi thong adu thingnaba yas yengshinbagi thabak chathabani oil pump kharada barrel da thau piramba thingnabadagi khudakta container da thau pibelefan ki oil pump ki official sing da su container puraga thau loba lakpada thau pidanaba pautak piki kanagumana container da thau lowning balerabasu marilenaba deputy commissioner dagi ayaba lawraga lawbiyu haiki Manipur gi oil depot da thau marang kaina lady transporter sing na su leptana thau pusilakli miyamna thau fanglaroi haiduna panic buying tawbiganu haina mahakna appeal tawrakli amarom da LPG gi consumer singna masa gi agency sing da chatuna EKYC tawnaba Haubam Bobina Kangalakli, Bobina Makataraduna, Center Gano with Hosilla Sigimatungina, EKYC Tohuba Sina, gas book over the Miss Coloma Piragayamna, Live among the book Toboya Halagani. Gas delivery Toram Lavamatun the Numit Kunmanga Suba Kudingi, book Tobuki Kudong Java Supiri Haidi. Karigumba consumer singna EKYC, Tohoda Batarabadi, Matam Karagimatung the gas cylinder fung the Buki Kudong Chadaba, Mayok Narapuyai, EKYC. Hana taukraba consumer singidi amuk hana taubagi mathau taroi miss call p kraba matung da delivery authentication code DSC lakpa aduna gas delivery lakpa da utlaga consumer na gas lobi gadabani maram aduna DSC adu manghan bayade miss call p gadaba number na 8454955555 number amutang hana ningsing jeri 8454955555 ni haina fongdoki IOC की हाई 300 अमसों 400 किलोलीटर SSD से सी एकदम नुंती की एकदम नॉर्मली थादु इबा अदो सी थादु इबा थाउसे पेट्रोल पंप सिंगसिना मयाम सिंगसिना अदु बन तौरे अदु तौरे हाइदि कंटेनर द लोक्सन नगिबा देगी मयाम सिंगसिना पैनिक बाइंग तौसलक देगी वन डे की थाउसिना एलिस आम द हप्ता अमा 10 डेज पम अमना माइ योलेबा योलिबा पोतो पैनिक बाइंग तौने नोमदा लोइलोसन थोखरनेबा नेक्स्ट डे दति थाउ लेरो अदु IOC दिगी मुक चलान का कांदम लाकदा फैक्टर लेबनिना अदुगी मतम खर लौनबदुई मतुंगिना मोइन इवनिंग द मुक थाउसे थारानी अदुगी मरकता मुक पेट्रोल पंप जंग थोंग लोलनेबा हाइदि लैथोखरबनिना अदुसु फैक्टर हमने अदु मयामना BPCL की थाउ एट लोलगा IOC सु एदम लोलबो हेते वखंद खनबीबदो अदुम खतंगदी रिलैक्स तौबियोना होय केबिन पीडी की माइकೈ दिगी हाइजेगे तौबने Public Sector Oil Marketing Company sing Indian Oil BPCL amadi HPCL na ayat apan yaudana Manipur da adumak petrol MS diesel HSD amasung liquefied petroleum gas LPG fanghali hairi Press Information Bureau Imphal nga sa thadurakiba chero lamada malim gyoy na charang na ba amadi tambangam daba fibamna oil amasung gas sector da chaithing pirabasu Manipur da petrol diesel amasung LPG adumak miyamda ningthina fanghali Terminal, depot, LPG bottling plant amasung retail outlets sing yauba achoba supply network ki kuthangda petroleum products amasung LPG ningthina fanghanaba oil industry na sem saduna leiri outlets sing da thaba amasung miyam da fanghanbagi thabak ningthina chathari asengba consumer sing da fanghanaba supply chain da petroleum products sing gimatik chaba stock leiri amasung awatpa mention bagi thabak su chathari LPG की supply अमसुंग delivery की थपक सु state assistant बथुंगना महौसागुम चथरी logistic stock positioning अमसुंग distribution planning की मतंगदा public sector oil marketing company सिंगना कुपना यंगसिंदुना coordination पिनरी मियामना महौसागुम इसा न सिजनबगी चांगदता अदुमक लेबियु मिपाई बपोक्तुना का हेंजिनबा लेशन बगी हैनबी थादोकपियु Loinana oil marketing company sing issue tauba official communication sing khaktamakta petroleum product amasung LPG ki matangda pau sing khangbiu haina PIB Imphal gi cherolasina appeal tawrakli Amaromda Manipur da haukiba numit kharani dagi hauduna state asigi mafam kayada leiba oil pump sing da thau hanaba queue sangna lepa thengnari oil pump kharadi anganba matamdagi thonglonba petrol nil thaba yaunari
अदुबु मियामना लंबीगे नाकलदा ब्लैक ता योनबा थाउदी अदुमक फंगबगी फिबमसु लेरे लमदम असिगे अकोइबगे फिबम अमदी लाव खोंबगी मखोल हंथाहनबगी पांदमदा सेंटर अमदी स्टेट लेंगा की मिदेंग मखादा मणिपुर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ना सिंदुना तोंगान तोंगान पुलिस स्टेशन तरादा साउंड लेवल मीटर की मशीन खुचिनखरे लोनना पुलिस स्टेशन अदुगे ऑफिसर सिंगदा मशीन अदु करमना सिंजिनगनी हाइबगी मतांगदा ट्रेनिंग पांगथोखरे थोरमदुदा मणिपुर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की चेयरमैन अरुण कुमार सिन्हा एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मणिपुर की डायरेक्टर डॉक्टर तौरांगबम ब्रजकुमार अमसुंग मणिपुर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की मेंबर सेक्रेटरी डॉक्टर डब्ल्यू रोशन सरुक याखे थोरमदुदा डॉक्टर डब्ल्यू रोशन हाई नॉइस लेवल नत्रगा साउंड लेवल मीटर्स की मशीन येंथोकलीबगी पांदमदी पुलिस ऑफिसर सिंगना नॉइस पोल्यूशन अमदी रेगुलेशन रूल्स 2000 असी चटनबा यानबने रूल असिना चटनरकप मतमदा नियम गी वांगमदा मखोल हौना लाउड स्पीकर सिजनबा खकनतना थौनरिबा गाड़ी की मखोल सिंग कयाम यामना सोशल नॉइस की स्टैंडर्ड असिदगी हेनब्रा नत्रगना हेंदब्रा हाइबदु येंगनबा खुलाई मखल अमने लाउड स्पीकर सिजनब थिंगबा खक्त नतना लंबी के तोंगान तोंगान मफम सिंगदा गाड़ी के हॉर्न खोंगबा यादब मफम अयाबदा गाड़ी हॉर्न खोंगजिनबा सिंगे मथक्ता रूल्स की मतुंग इन थबक लखटपसु याय साउंड लेवल असे तोंगान तोंगान मफम सिंगी ओइनसु लेवल की खेनब लay कमर्शियल अमदी रेसिडेंशियल की ओइबा साउंड लेवल सिंग मानदे अदुबु लमदम असिददी हाइरिबा साउंड लेवल सिंग असी अदुमक वांगली ngasi yenthokliba sound level meter gi machine asi Imphal East manga amadi Imphal West manga yenthokpani afaba makhal gi machine oibana training ningthina tawraga machine asi sizinaragadi kanaba fangani haina su fogdokhe sound level meter noise level meter has jo khangnei police station tara khangalaga yenthokchabani Manipur pollution control board na asida Imphal East ki police station manga yawi Imphal West ki su police station manga yawi police officer sing se noise pollution and regulation rules 2000 se when implement tawgadoba function ama tawu matamda adegi loudspeaker sin ama matamda fire crackers tawu matamda masi social noise si magi standard si henbre hendabra si on bam changeba police officer sing do mathau ni araga kulai do leitraga di kramain on gani ko adi kulai do leiraga su sinaba heitraga di yam kheni moina tamai ba training duga ko adu mayam si ojiki noise level meters na magi sound si taka doine ba ko training am chu changi ko masi mayam si ki pandam si thamaga koina ngasi ki program si koina pangthok sabane ओइनाम बलदेव मेमोरियल ट्रस्ट न सिंदुना लेखिद्रब ओइनाम बलदेव की चही मरफु हुमदोय सुबा मपोकुमो नुमित थौरम ngasi पांगथोखरे ओइनाम बलदेव लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 पद्मश्री हैशनाम सावित्री दा लांथोखरे मणिपुर प्रेस क्लब की थांगजिंग हॉल दा पांगथोपो थौरम अदुदा मणिपुर एनसेंबल इम्फाल की डायरेक्टर डॉक्टर के जुगिंद्रो क्रिटिक्स फॉरम मणिपुर के हाना की प्रेसिडेंट डॉक्टर एल गोजेंद्र मदि ट्रस्ट से के चेयरमैन ओइनाम नवकांत सु सरुग्याखी लेखिद्रब ओइनाम बलदेव की फोटो दा सरुग्याखिबु सिंगना लेसु कतुनै इकाई खुमनब उठके थौरम मरी लेना ट्रस्ट असिगे मेंबर तरुण कुमार कांगबमना फोंदोखिबदा मतुंग तारकपददी चही अहुम अहुम कानरगा अवार्डी अहुम खनगतुना अवार्ड असि पीरगनी ट्रस्ट असिगे पांदमदी मणिपुर की कल्चर ngakpa amadi hogolakliba आर्ट पु पामजबा नहासिंगदा थवाई हकचांग हापीबनी हाइखी सही पिजर अवार्ड हंदक की सही सिगी मतुंगदगी सही अहुम लेगा सही खुदिंग तौना एवरी ऑल्टरनेटिव 3 years ना अवार्ड अहुम पुलप पुलप पिजर के हैना ट्रस्ट ना रिजोल्यूशन अमा लौजर मसिगी पांदम सी कोई तस्वीर मणिपुरी कल्चर की आर्ट की से नाकना अखोना हौगलइबो नहारोन कल्चर की आर्ट पामजबसिंग थवाय हक्सांग यावना यावबिरनबा अमसुंग हाइरिबो पोसिंगसि मांगहनबिदनबगिदमक्ता मया अखोना अंगम पार्टी अखोइगे अकोइबगे फिबम कन्नब वाखलोनग लोइनना मथंग था जून की तांग मंगा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे निमित का मरी लेना महिरोई सिंगी ओइबा अहुमलक सुबह स्टेट लेवल रिटन क्विज कॉम्पिटिशन जून की तांग तरेत नोमाइजिंग निमित पांगथोक लगनी हाइरी देसाम की चेरोल अमदा कॉम्पिटिशन असि इम्फाल वेस्ट इम्फाल ईस्ट बिष्णुपुर थौबाल कक्चिंग अमसुंग जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट सिंग द पांगथोकनी कैटेगरी ए द क्लास 6 तकी 8 फावबगी महिरोई सिंग अमसुंग कैटेगरी बी दना क्लास 9 तकी 12 फावबगी महिरोई सिंग न सरुक याबा यागनी एनवायरनमेंट रीजनल अमसुंग इंटरनेशनल करंट अफेयर्स रीजनल अमसुंग इंटरनेशनल मणिपुर जनरल नॉलेज अमसुंग अरिबा मैतै मितै लोन हाइरिबा हिरम सिंग द वाहंग हंगनी अकुप मरोल देसाम की लोइसंगदगी खंगबा यागनी हाइरी
Sanamahi lining gi chana kanglon haiba hiramda numit tarukni chathagadaba training program ama ngasi lilong chajing mamang lekai community hall da haudokre apunba inat sinlon lup lilong chajing amadi lining thau sanamahi temple board na punna sinduna pangthokadaba training program haudokpagi thawramaduda lining thau sanamahi temple board LSTV gi member secretary Sandham Gandharas Maitei apunba inat sinlon lup ki vice president Laine Lakpam Damudor Singh LSTB की वोट मेंबर कौनसम संजोय अपुनबा लिलोंग चजिंग मेरा पाइबी लुप की प्रेसिडेंट माइबम बेनुबला लई मसु सरुक याखे अखोगी येलहोंगैदगी लैरंबा इपा इपुना थंबिरंबा अचुंबा लिक्लम मदो मतम खरना थैदुना चलुरबसु हौजिक्ति लांगवल लंगदाय यौरकुना अखोय असी वंसलले अगी लिक्लम जी कोई खंगे अचेंब इपा इपुगी चना कांगोन लाइनिंग थोक सना महिना मालेम न चेंग मैदगी थमंबा नमु ताइबंग निपु पुथोक्तुना ताइबंग मालेम बु चेंग मैदगी थमंबा वारी वाको लिपुन ताइबंग तमक्ता अफबा नोंदम बिबा फतबा तापिरंबा पुनमक सिंगदु अइकोइना निंचिंगगा आई इपागी इपुगी लंबी दु खंगना चलबा दुगुम ताइबंग मछकुदी लेमना मांगबा यादे अइकोइ नुपी ओइबी सिंगना इगी पल हाइदना हौजिकि नहा अंगांग चिंगना कन्ना आरामबाय चिंगना तौरकली बची मतम जौरे मतम की खोंगरै मतुंना लाक्लबनी हाइबची तसेंगना थमजगे जनजातीय गरिमा उत्सव पालन तौबगी सरुकमोइना कैपिटलाइजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI for Tribal Development and Efficient Governance haiba hiramda Tribal Research Institute TRI Manipur na sinduna ngasi nomogi oiba capacity building seminar ama Manipur lenga ki Directorate of Tribal Affairs amasung Hills ki conference hall da pangthokre hybrid mode ta pangthokiba seminar adu the Tribal Affairs amasung Hills Department TRI Autonomous District Council Manipur Tribal Development Corporation MTDC amasung Ashram School sing the officer amadi staff sing na saruk yakhi Thoramadu Mari Lena Deputy Chief Minister Nemcha Kipgen Fongdo Kibada Manipur gi Chingi Lamda Service Delivery Fagat Hanba amasung Sakwa Thorang de Leiba Ahoba Sing Semdok Naba AI gi kana balobu gi tangai fadaba du lagle matam gi ahong walakli ba technology sing ning thina sizinabana governance amasung public welfare hena fagat hanba ngamgani haiki Additional Chief Secretary TA amasung Hills Department Vivek Kumar Dewanganna Fongdo Kibada Human manpower lawthokpagi mahutta governance amasung public administration da hena mating oinaba artificial intelligence asi maruoiba khulai amani AI na administrative efficiency transparency amasung decision making process fagat hanbada mating oigani haiki Lambi ki khudong thiba thokpa matamda sel tingdana asokpa sing layingnaba electronic detailed accident report EDAR amadi PM Rahat scheme gi matang da sensitization cum training program ama ngasi Thawal DC complex da leiba counting hall da pangthokre nomo gi oiba sensitization cum training program da DC Thawal Yumnam Robita DIGP Jogesandra Haubisam Thawal SP Manoj Prabhakar M amadi district asida leiba stakeholder department police transport PWD NHIDCL RAID health amadi impaneled oiraba private hospital gi miyoi sing na saruk yakhi NIC Manipur amadi State Health Agency dagi lakiba resource person singna PM Rahat scheme gi matang da wangangki scheme asigi makhada sel tingdana miyoi amada lupa lakama makhairom hospital da laying bayai maram asina ngasigi program asi scheme asigi matang da miyam da awareness pina bagi pandam thamlibani haiki Ipa ipu sing liklam chumna thambiramba khunai asibu kanna bohonabada naha singi thaudang chawi Tunge asan mamideng amada puna thabak tawminaba matam oire haina uripok apunba loop UAL gi hanagi treasurer Lystrom Briskishwarna fongdokre uripok apunba loop amadi uripok apunba nupi loop na sinduna Langol Pioneer Club Meitei Langol pangthokiba farewell program amaga mari lenana Briskishwarna Hai lamdam asing asidi nomo nomogi marai chaithaba hiram khuding makta fibam sokchila poiragli miyam gi mihut sing su miyam gi punsi amadi lanthum phawba ngakpa ngamsilaktre aikoi gi ngamkhai paring da yum thangna balaiba ki khulai paiba singna yum kaya mai thaduna landaraglabasu karisuna chungdana leithokpa si yamna laibak thibani thoramadu da uripok apunba lup amadi uripok apunba nupi lup ki thomi singna bridge ki shorna lup ki damak laurakiba thaudangbu sakhangba amadi kai khumnabu utpoina achamba khudol tamki
Trained Nurses Association of India TNAI Manipur State Branch ki Mikhal Ngarang Hotel Imphal ki Siroi Holda pangthoktuna nauna thau puragadaba sing khankre. Association asigi member nurse satruk romna bot hada duna pangthokiba Mikhal na khallaba nauna thau pugadaba sing adu President oina Dr. Yumnam Sunadari, Vice President oina Lokrakpam Sanjarani, Joint Secretary oina Jenita Laishram, Treasurer oina S. Kiranbala, SNAI gi Advisor oina Laishram John Yauri. Mikhal aduna tongan makamiti kaya gi Chairperson Singh Su Khanki haire. Union Public Service Commission UPSC के अहान बोइना Civil Services Preliminary Examination 2026 की Provisional Answer की फोंग लगनी हाइरे कमीशन असि के माइकई दगी फोंग दोरखिबदा अनौबो खोंगथांग ओइना ट्रांसपेरेंसी लेहनबा अमदी Civil Service Examination असि पांगथोकपगी स्टैंडर्ड अदु ngakतुना थमनबा Civil Services Preliminary Examination 2026 पांगथोकलबा मतुंग इकुई कुइदना Provisional Answer की फोंग लगनी हाइरे 33/11 kV Mongsangai substation dagi P/11 kV Nambulna konba mafam singda tha asigi lagliba tang kunmathoi ge ayuk pung 10 dagi nungthil pung 3 fauba mai mutkani hairi Manipur State Power Distribution Company Limited MSPDCL na thadorakhiba cherol amada Mongsangai Makha Laikai dagi ningombam PMGSY CRPF camp ki manak faubada HT line tingba amasung line maintenance ki thabak tawgadabana maram oiraga numirasigi hairiba pungfam asida 11 kV nambulna konba mafam singda mai mutkani haire All Manipur Football Association Amphana Sinduna Imphal gi Mapal Kangjai bungda chathari bahumfu manga suba sir Surachan Singh ki CSI CBE Memorial Football Tournament 2025-26 ta USA Kurai Mai Pakre Atopa match amadana Juvenile Club Tera amadi Udlo FC ani na draw oikre Babina Group ke senthang makhada Manipur ke tongan football team ku nipana group nipana saruk yaduna pangthokliba football tournament asiking asi ahan background sanakiba mari suba league match ta USA Kurai na Trakpu Nambolbu Panjal ahumani da maithiba piki ani suba ground ge sanakiba manga suba league match tana Juvenile Club Tera amadi Udo FC team ani na match ke ahanba anamadi ani suba half ki apiba matam loiba fauba sanakiba da team animak maikai dagi Panjal amatta chanaba ngamdana match adu draw oike Multipurpose Club MBC Hiang Thangna Sinduna Club asigi sanabungda chathariba ani suba state level 9 main A side village open football tournament MPC Trophy 2026 ngasi sanakiba match singda 99 Brothers Charangpad amadi Drosa in FC Hangang Mai Pakre Football team Kunmarina group tarukta saruk yaduna tha asigi nipandagi hauduna chatharakliba tournament asigi ngasi sanakiba ahan ground gi kunsuwa league match ta 99 Brothers Charangpatna All Star Camgai mu Panjal ahum amada maithiba piki ani suba ground gi taramapan suba league match sanakibadana Drosa in FC Hangang na LFC ngai khong khunau team bu Panjal ahum sinoda maithiba piki bane Hausi garoi bada maroi ba pausing amuka hana pizare Myanmar dagi changlak laga Manipur ki border khul singda attack tau bahai basi external aggression ni masida home minister na report lakte hai basi yaning de haina amukon haide Manipur lenga kamadi security force ta Kuki Zo gi miyam na thamkiba charter of demand sing na thaiduna thamliba asi achumba wayal fangdana ba thawung ni haina Kuki inpi Manipur na sirakli May tara humdo da ambush tawduna thadau church leader ahum hatkiba numita Kuki inpi Manipur na thadorakhiba cherol adu mangjauna na sem saraga thamba cherol ni haibasi takchare haina UNC na phongdorakli Amasung oil depot ta thau barang kaina leiri transporter sing na sulep na pusilakli miyam na panic buying tawbiganu haina Kafan PD gi director na appeal tawrakli Ngasigidamakta di SKTV na pizaba pau matangas taloy jere. Manipur miyam gi punsida khwaidagi hena maru oiba state asigi leibag asigi amadi malim gi oiba I pau singidamak SKTV news pu mideng taduna leibiu. Mideng tabiri ba khwai pumna makpu amuka hana khurumjari.